Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajuk, desa Jom. Jon. Apa dah? Mami anyar datang. Tina sebulan tan. Ya terawih. Iya, tak harap. Ya, ada harus. Bah, musitipnya nem timan. Mari terawih. Nala Quran langsung ada terus. Mami lah datang. Macam ada pastoron tan. Boh, mau terang kado. Ya tak apa-apa. Sepenting kan ada terus. Iya, nggak gitu juga konsepnya, Jom. Terus. Mulakar kakir ya, aniat ada harus ya. Mulai dari awal lo, pamare sampai akhir. Gantian. Cek ring keburu tan. Mun kakek keburu, Jom. Tak usah terus. Mari terawih loh. Langsung mulai ngaji di biro mana. Tak usah terus. Jadi nggak kira pahan, pe maaf, pe paha terus. Kapan mari maca TV, bah mas redet ke biteng, bah elah. Cek ring sengkemen ke TV tan. Cora tak atil, Jom. Kanca-kanca selain. Terutama mereka imam mah. Pas ada pemaca ke TV, itinaki ke TV. Pengaji ke TV. Iya melas. Sepenting kan ngaji tan. Momen Ramadan re, Jom. Mabada tada rusan. Area 76. Acur tajwid. Ma bener bacaan. Beda semaca, beda senengeren. Beda kelero. Patepak. Benih kapan mari maca TV, pahalier, Alexer, pahalonca. Cek ring mas kapi tan. Benih ngerongkok. Cakancah baru macam TV. Alon. Ya. Tradisi saya agak aja, Jom. Teknik harus terus sakit. Aja perlu apa tepak. Ya repot menemu ustaz dengan kakek. Ngaji salah, tak ngaji salah. Ya wis kah, kau mulia. Dari mah bro, kakirnya masuk golongan sedima. Mon ada harus mulai dari ada apa sampai ke budi, atau macam ada pahalier, Alexer, pahalonca. Komennya beberi, dinai beberi komen. Apa dia, Jom? Ikhlas pahin tak amit. Salam menai. Cengel Jom tadi orang, Jom.